با برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 22 январ است. همراه با شما نخست مرور میکنیم به سرخط موضوع روز. در پایان جلسه سالانه حکومت رئیس شرکت توجیک ایر تبدیل شد. چند مقامدار بلندپایه دیگری توجیک هم از کرسی خود محروم گشتند. راه باز شد اما خطر باقی میماند. حرکت نقلیات در شهرهای دوشنبه چنوق برقرار گردید. فرمانها را برطرف کردیم، راه گشودیم. حاضر عین حال یگان مانع برای رفت آمد نقلیات نیست. اداره ماشین بزرگ با دستان نازک زنانه و یا چگونه سرویناز شریپова با کسب خطرناک و به اصلاح مردانه مشغول است. که مادرم بسیار وقت احساس میکنن کمتر دیر روم، تست به من زنگ میزنن کجا شدی، چی شد، چی واقعا به سرت آمد. هواپیمایی که خط سیر سرگود مسکو را انجام میداد دچار وضعیت خیر چشمدوش شد و خط پرواز را عوض کرد. اژانسی اینترفاکس با تکیه به معلومات سرویس فلایت رادار می نویسد که فعلا هواپیما در فضای خانت منسیسک روسیه پرواز میکند. چند پیش با تکیه به خدمات هوایی خبر داده شد که یک مسافر هواپیمای سرگود مسکو در جریان پرواز از خلبانها طلب کرد که به سمت افغانستان پرواز کنند. بر اساس معلومات مقدماتی این شخص 41 سال داشته شهروند روسیه می باشد. به اطلاع فرودگاه شهر سرگود هواپیما مربوط به شرکت ایرافلوت است. اطلاع بیشتر از این در دست نیست. رنتوی میگوید که در داخل هواپیما 69 نفر از جمله یک نوزاد و 7 اعضای اکیپاژ قرار دارند. امروز امالی رحمان پرزیدنت توجیکستان با قرارهای خود در یک قطار نهادهای کشور تغییرات کادری به عمل آورد. این دگرگونی حاصل جلسه وسیع سالانه حکومتی است که روز گذشته دایر گردید. به همین ترتیب امیرجان عبیدالله پسر محمد سعید عبیدالله‌اف رئیس مجلس ملی توجیکستان مشاور کلان یاور پرزیدنت اوید به مسائل های اقتصادی تعیین شد. درباره تغییرات دیگر میرزا نبی خالقزاد تفصیلات می‌دهد. در پی فرمانهای رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینه تغییرات کادری 22 январ یک قطار تغییرات در نهادهای تاجیکستان صورت گرفت که از جمله رئیس امانت بانک و تاجیک ایر برکنار کرده شدند. قرار حکومت تاجیکستان در این باره روز 22 январ صادر گردید و قبل بعضی از منابع خلیل رحیموف و روح الله حکیم زاده روز 21 январ از داخل مجلس سالانه که تحت ریاست پرزیدنت تاجیکستان صورت گرفت بیرون کرده شدند و به جای آنها یعنی رئیس نوی بانک امانت بانک سراج‌الدین اکرامی و دلشاد اسمت الله زاده رئیس نوی دولتی تاجیک ایر منصوب شدند. دلشاد اسمت الله زاده که قبلا معاون رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود و تا آن زمان و وکیل مجلس نمایندگان بود. امروز دلشاد اسمت الله زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که امروز بار اول با هیئت کاری تاجیک ایر آشنا شده است و تلاش میکند که اون نکته های تنقیدی که پرزیدنت تاجیکستان در جلسه سالانه ذکر کرد آنها را اصلاح کند. به قبل دلشاد اسمت الله زاده مسئله رقم یکمی که امروز تاجیک ایر به آن روبرو و بحرانی شده است این مسئله مالی است. همین طور در بخش اقتصادی تاجیکستان بیشتر تغییرات کادری صورت گرفتند که از جمله در سطح معاونت وزارت مالیه و دیگر از نهادهای مالی و اقتصادی تاجیکستان تغییرات صورت گرفتند. طور کارشناسان میگویند در جلسه دیروزه پرزیدنت تاجیکستان بیشتر به مسائل اقتصادی خصوصا مسئله کارخانه تلکا در مسئله ساحه پختکاری در مسائل دیگری بیشتر نکته گذاشت و تاکید کرد که این ساحه باید هر چه زودتر روی پا خیزانیده شوند و در این کار توانند که در داخل کشور صادرات را بیشتر یعنی که برای مانند. این بود که پرزیدنت تاجیکستان بیشتر به مسائل اقتصادی رو آورد و در این تغییرات کادری نیز به این مسئله امروز تکیه کرد. اما کارشناسان میگن که این تغییرات کادری آخرین یعنی دوره تعیین و از کار گرفتن نبوده، باز در ساحه‌های دیگری مهمی تاجیکستان خصوصا در مسائل یعنی که نهادهای قدرتی نیز انتظار میره که تغییرات های جدی صورت گیرد و در این حالت ما به شما بینندگان عزیز خبرهای اولین را خواهیم رسانید. همین حالا یک خبر عاجل به دست ما رسید. در نتیجه ترکیش در کارخانه کارکرد نفت شهر گلستان ولایت سوخت یک نفر به هلاکت رسیده، 2 تن دیگر مجروح شدند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که حادثه روز 22 январ رخ داده است. مقامات میگویند در این کارخانه اول سوختار سر زد و سپس ترکیش رخ داد. سبب سوختار رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری مواد زود در گیرنده گفته می شود.
сербарф омадани чанд рӯзи ахир боиси он шуд ки ширкати мутасаддии нигоҳубини роҳи душанбе чаноқ барои муддати ҳаракати нақлиёт дар ин роҳро боз дорад. дар гузашта даҳҳо нафар дар ин роҳ зери тарма монда ҳалок шуданд. Зарангези Наврӯзшоҳ мегӯяд бо вуҷуди он ки дирӯз ҳаракат дар шоҳро барқарор шуд, аммо хатари фаромадани тарма мавҷуд аст. мирзо пиронов ду рӯз боз мехоҳад аз душанбе ба панҷакент равад. фаромадани тарма ва масдуд шудани роҳ монеи сафари ин ронанда шудааст. омадем бегона истодем пеши гаиба. намондан иҷозат набудааст. тарма фаромадагӣ гуфтан. мана пагои тоза кардан ҳама раҳа иҷозат додан мана омада истодем нағз. якшабона рӯзи ахир бо сабаби бориши зиёди барф ва фаромадани тарма ҳаракати нақлиёт дар роҳи душанбе чаноқ масдуд шуда буд. тармафарои ай 48 то 73 аз 25 то 30 та тарма омада буд. тармаҳоро бартараф кардем, роҳа кушодем. ҳозир айни ҳол ягон монеа барои рафтуомади нақлиёт нест. ҳоло мо дар километри 62-юми роҳи душанбе чаноқ қарор дорем. субҳи имрӯз 22 январ ба мошинҳои боркашу калон иҷозаи ҳаракат дар ин роҳ дода шудааст. бино ба мушоҳидаи мо дар роҳи душанбе чаноқ баландии барф аз 30 то 70 сантиметр буд. ҷойҳое ки тарма фаромадаанд аз 2 то 3 метр баланд буданд. ҳарчанд ба гуфтаи масъулони нигоҳубини роҳ ин масир ба пуррагӣ тоза аст, ба назар мерасад ҳаракати нақлиёт дар ин роҳ кам аст ва мардум эҳтиёт мекунанд. ман ҳамин дина бегоҳ омадам, худо шукр раҳ сос аз дина соатҳои 3 раҳ сар додан гузашта омадам, раҳ бисёр сос. дар километри 70-думи ин роҳ нисфи рӯзи 22 январ 15 дараҷа сард буд. ба гуфтаи мутахассисони роҳ бо тағйири ёфтани боду ҳаво хатари фаромадани тарма дар ин роҳ ҷой хоҳад дошт. боришоти борон мешавад, ҳамин тармаҳо беҳад зиёд мебиёнд. имсол нисбат ба солҳои гузашта боришот дида истодем зиёд аст. ба сабаби эҳтимоли фаромадани тарма дар баъзе аз қитъаҳои роҳ ва ҷилавгирӣ аз фалокату садамаҳо ҳаракатро дар километрҳои 48 ва 73 боз дошта буданд. роҳи душанбе чаноқ аз шоҳроҳҳоест ки вилояти суғдро ба душанбе мепайвандад. дар натиҷаи фаромадани тарма дар ин роҳ дар солҳои гузашта даҳҳо нафар ҳалок шуданд. зарангези Наврӯзшоҳ, Шодмони Ятим, Душанбе, Варзоб. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. баъзе занони зиндонии тоҷик дар Ироқ ризоят надоданд ки фарзандони ноболиғашонро ба Тоҷикистон бифиристанд. инҳо занони ҷангҷӯёни гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ ҳастанд ки теъдоди аз онҳо аз 20 соли зиндон то ҳукми абад гирифтанд. бештари ин занҳо ҳангоми озодсозии шаҳри мавсили Ироқ боздошт шудаву кӯдакон бо модаронашон нигаҳдорӣ мешаванд. Мумин Аҳмадӣ бо ҷузъиёти бештар. дипломатҳои тоҷикистон мегӯянд 95 кӯдаки тоҷикро барои ба ватан овардан сабти ном карданд ва бар асоси муқаррароти қонунӣ бояд модарони онҳо ки ҳукмҳои тӯлонии зиндон гирифтанд барои бозгардонидани онҳо иҷоза бидиҳанд. зубайдулло зубайдзода сафири тоҷикистон дар кувайт ва Ироқ ки барои баргардонидани кӯдакони тоҷик аз ҷониби ҳукумат вазифадор шудааст, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт аз 43 зани тоҷик 15 нафар барои фиристодани кӯдаконашон ба ватан розӣ нашуданд. аксарияти онҳо мегӯянд ки мо баъд аз ба Ироқ омадагимон тақрибан ки хешу табор ё падару модар ба мо намехоҳанд гап зананд, намехоҳанд суҳбат кунем. барои ҳамин мо намехоҳем фарзандомо унҷо фиристем назди кӣ мераванд. ва мо ба онҳо гуфтем ки мо ба шумо кафолат медиҳем ки фарзандои шумо ҳам хешу табори худатон, ҳар нафаре ки худатон зарур мешуморед, онҳо мегиранд. дипломати тоҷик гуфт бо пайвандони ин занҳо дар тамос ҳастанд ва ба ҳар сурат кӯдаконро бармегардонанд. зубайдулло зубайдзода мегӯяд аз мақомоти Ироқ хостори авфи занони зиндонии тоҷик шуданд. ба гуфтаи сафир аксари занон фиреб хӯрданд ва дар бораи ақидаҳои Дииш тасаввуроте надоранд. аз ин рӯ ба гуфтаи ӯ мумкин аст ҳукумати Ироқ онҳоро авф кунад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Ӯзбекистон ва Олмон барои амалӣ намудани барномаву лоиҳаҳои ҳамкорӣ бо арзиши 8 миллиард евро ба тавофуқ расиданд. дар ин бора рӯзи 21 январ дар нишасти матбуотии президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва садри аъзами Олмон Ангела Меркел хабар дода шуд. Мирзиёев нахустин бор дар мақоми президенти Ӯзбекистон бо як сафари 3 рӯзаи расмӣ дар Олмон сафар кардааст. дафтари матбуоти президенти Ӯзбекистон гуфт ки тавофуқ дар заминаи татбиқи лоиҳаҳои бисёр миллиардӣ дар ҷараёни форуми тиҷоратии Ӯзбекистону Олмон ҳосил шудааст ки дар остонаи сафари Мирзиёев дар Берлин баргузор шуд.
барномаро идома медиҳем. Зане ки аз баландӣ ҳарос надорад ва крани борбардори 18 тоннаиро идора мекунад. Бале, шумо дуруст фаҳмидед ва ин зан дар Душанбе фаъолият дораду дар бунёди биноҳои баландушонаи муҳим саҳм мегузорад. ӯ мегӯяд бо он ки ҳангоми кор гоҳо мавридҳои хатарнок пеш меоянд, ҳеҷ гоҳ фикри тарки касб накардааст. Тасвири кору зиндагии зани кранбардори тоҷикро дар гузориши Шодмони Ятим мебинем. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Сарвиноз Шарифова ҳар рӯз 4 маротиба ба баландии 70 метр баромада поин мешавад. ронандаи крани сохтмонӣ буданро бисёре аз мардон кори хатарнок медонанд, вале Сарвиноз 8 сол боз аз ин шуғл нон мехӯрад. мегӯяд кор дар баландиҳо орзуи кӯдакиаш буд. Чунки падарам мехостанд ки ман ронандаи кран шавам. Аз хурдӣ ман аз силфи 5 бо падарам будам. кранда бозӣ мекардам. аз силфи 5-ним. Сарвиноз мегӯяд кор дар баландӣ ва он ҳам дар кабинаи кран кори сода нест. ҳифзи ҷони худ аз як тараф, саломатии ҳамкорон аз тарафи дигар масъулияти бузургест ки ронандаи кран бар дӯш дорад. вақте ки мо одамомон серамно яхелаш нав омадаги, яхелаш намефаҳма, яхелаш крана намедона, бояд бисёртар ба одамо таваҷҷӯҳ мекунем. баъд вақте ки мо намехел туғрӣ кардем, баъд вай метавона ки битони худшо холӣ накунад. Сарвиноз мехоҳад ягона духтараш мисли худаш ронандаи кран шавад. барои ҷой кардани ҳаваси ин кор дар дилаш гоҳ-гоҳе фарзандашро болои кран мебарорад. дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон ки занҳо на танҳо дар сохтмон, балки дар дигар умур нисбати мардон камфаъоланд, атрофиён ба кори Сарвиноз зид нестанд, вале аз дер омаданаш ба хона хавотир мешаванд. ин атрофиён бисёр ҳастанд ки чихел вай мебурад, чихел кор мекунад, чихел ҳама эҳсосашон. чунки модарам бисёр вақт эҳсос мекунанд, камтар дер равам, тез ба ман занг мезананд, куҷо шудӣ, чӣ шуд, чӣ воқеа ба сарат омад. ҳамихел. Сарвиноз Шарифоваи 32 сола 8 сол дар сохтмон ба ҳайси ронандаи крани калон кор мекунад. ин касбро аз падар омӯхта мактаби ронандагиро ҳам хатм кардааст. ин павароти дасти чап метиҳем. барое ки паворот метиҳем дасти чап мера. он пештон будаги қати паворот метиҳем дасти рост мера. ин паворотош. дар сохтмонҳои бузурге мисли осорхонаи миллӣ, шаршара, беморхонаи истиқлол, академияи вазорати корҳои дохилӣ ва дигар биноҳои маъмурӣ саҳм гузоштааст. вақте ки ба танҳоӣ кор кардам, бо падарам ки будам ҳарос надоштам. якум маротибае ки танҳоӣ кор кардам, анамун шаршарада камтарак ҳарос буд ки ман чихел бо падарам вақте ки ман ихел нишон медодам, вақте падар набудам, камтар ҳарос буд ки ман чихел кор кунам. майна кунам ё вира кунам, майна. таҷрибаи кор дар баландиҳо орзуҳои баландпарвозро дар дили Сарвиноз ҷой кардааст. фақат ҳамин як ҳаваси дигар дорам ки дар ҳавопаймо кор кунам ва як маротиба ҳам бошад штаҳай кунам. Шодмон Ятим, Алишер Зарифӣ, Озодӣ, Душанбе. ва вазорати умури дохилии Тоҷикистон аз боздошти як марди 60-солаи сокини ноҳияи шаҳри Туз хабар медиҳад. боздоштшуда ба қатли духтараш муттаҳам аст. ҳодисаи куштори духтар аз сӯи падар шанбеи 19 январ рух додааст. ба иттилои манбаъ, ин мард бинобар муноқишаи хонаводагӣ духтари 30-солаашро бо ноқили барқӣ буғӣ карда ва ба ҳалокат расондааст. ба қавле ин чӣ шӯрест ки дар даври қамар мебинам. ба умеди дарёфти хабарҳои хуб барномаи имрӯзро поён мебарем. шумо то нашри навбатии барномаи хабарӣ имкон доред фардо субҳи барвақт навиди бомдодиро тамошо кунед. дар ин баробар Озодӣ видео канали мо дар YouTube наворҳову гузоришҳои ҷолибро барои шумо пешниҳод мекунад. вебсайти радиои Озодӣ www.ozodi.org дар хидмати шумост. то мулоқоти фардо, худо нигоҳдор.